لا هرجعكي بن دم باش دم پیشکش کرنا بولتنا دم جمیر ششو می بولتنا جه نوچکا سروک هرما کتانی دست بکن کود چارچوبه بشداریه ده کاربنده عبوری جهانی لدافوز سویسرا نچیروان برزنی سروک هرما کردستان و آنتونیو گوتیرز زمیندار گشتی نتوینیا گرتی راوشا پنابرین روشاوه کردستان لهرما کردستان دمینن گوتو بشکرن سروک هرما کردستان لگل سکرتر گشتی نتوینیا گرتی داوین پیشاتین دبری و راوشا پنابرین روشاوه کردستان لهرما کردستان دمینن گوتو بشکر ده چارچوبه بجداریه ده کاربنده عبوری جهانی لدافوز سویسرا نچیروان بارزانی سروک هرما کردستان و آنتونیو گوتیرز زمیندار گشتی نتوین یکگرتی جویان ده جوین ده داوین پیشات نافچه و خونشاندان عراقی هاتنا گوتو بشکرن هروها ده جوین ده هر دو آلیان تکازیل سر همن کرنا آلوزیان و رولا نتوین یکگرتی ده همن کرنا روشه دکرن تاکازی لسر بردوامیه همه هنگینا برانتوین یکگرتی و دزگهن هرما کردستان ده احاطه کرن وکه هاتا اراگهاندن ده جوین ده روشا دربدرن عراقی و پنابرن روشاوه کردستان لهرما کردستان دمینن هاتا گوتو بش کرن تاکازی لسر بردوامیه پیشکش کرنا آلیکاریان بو دربدرن عراقی و پنابرن روشاوه کردستان جی احاطه کرن جدما تێکچوونە ڕەوشە سووریە بگشتی و ڕۆژاوای کوردستانە بێ تایبەتی بسەدان هزار کوردن ڕۆژاوای کوردستانش بۆی دابینکردنا دەبە ژیانێ ڕوو لە هەرێما کوردستانێکردن و لە ژمارەیە کامپ لە هەرسێ پارێزگەیان هەرێما کوردستانێ هاتنە بجیکردن لە گۆری داوین ئامار دەدەما نەهادە بێترژە 200,000 پەنابەرن ڕۆژاوای کوردستانێ لە هەرێما کوردستانێ هەنا دەما داوی دەژی ده انجام ایریشا ترکیه با سر روجاوه کردستانه بهتر جه 20,000 پنابرین روجاوه کردستانه رو لهرما کردستانه کرن پینا پروسه پنابریه با هرما کردستانه بردوامه جیمز جفری شانده امریکای تایبت جبوی سوری راگهاند که بهتر جه سالکی او ناکوکینا برا هزن امریکی و هزن روسی ده یان لسوریا و روجاوه کردستانه دمینن هنو او ناکوکی هینا بردوامن شانده امریکای تایبەت ji بۆی سووریە دەبێژێت و هێزن ئەمریکی ڕێگری لە جەنەرالکی ڕۆسی کڕوونەهشت ئەو دەرباسی باژارێ من بەجێ ببێ جێمەس جێفری شاندەی ئەمریکای تایبەت ji بۆی سووریە ڕاگەهاند و بەهتر ji ساڵێکی ئەو ناکۆکینە بەرە هێزن ئەمریکی و هێزن رووسیادا یان لە سووریە و ڕۆژاوای کوردستانê dimînin hene û ew nakokî hetaweken hajî berdewamên وکه جیمز جفری ده خویاکرین بریا بهتر جه سالکی جنرالکی روسی هول داده در باسینا و بجار من بجوی لیش بوی ریگری کرنه لی درستبونا روبروبون هزن امریکی نهشت او جنرال روسی در باسینا و بجار من بجوی شانده امریکا تایبت جبوی سوریه گوتکو ریوبرنا دوریان لشکریان روسیا لی روژاوای کردستانه باشکه شرکتنا روسیا و قصده دەماکو تورکیا عێریشی هەردوو باژارن گرێسپی و سەرەکانیە کرد ئەو ڕێککەوتن هاتە ئەمزەکردن دە ئەنجامە وێ ڕێککەوتنێدا نەها چالاکیان رووسیا لە ناوچەیەن کوردی بەهتربوونە و بە تایبەتی دەبەرن سینووری بەسەرەکانیە و گرێسپیرە ئەڤە گوتنە جێمەسە جێفری دەمەکێدە تێک و دە هەیامە کەمتر ژە مەهاکێدا چەندین جار دەوریان لەشکریان رووسی و دەوریان لەشکریان ئەمریکا لە ناوچەیەن کوردی و بە تایبەتی دەبەرن کوبیرن بەترۆلە لێ هەنا ڕووبڕوێ هەبوونە جێدەرن خۆجەیی ژارکێرە ڕاگەهاندن و لە ڕمێلان و گوندێ گرقافەکێ سەریا گرکێ لەگێ و دێرکێ هەروەها لە گوندێ مستەفاویەیە سەر بێ گرکێ لەگێ بە دەوریان رووسی و دەوریان ئەمریکی سێجاران ڕوبڕوێ هاوبوون و ئاست گەهشتەوەی چەندێک و کێشەنە بەرە هەردوو دەوریاندا مازن ببن و شەرژی دروست بوو وەکە هاتیە ڕاگەهاندن و رووسیا هەوڵ دەدێ خۆ بگهینێ دەرگەهی سنووری سێمالکە جێمەسە جێفری گوتی و هێلێن سۆر هاتنە دانین هەرکە لەسەر تەبایە ئالیان پابند بن هێلێن سۆر دەرباس نەکەن جێگرێ فەرماندارێ ئۆپەراسیۆنە نەهاوپەیمانیان ناودەوڵەتی دەبێژێت و رووسیا هەوڵ دەدەی هێزن ئەمریکی لە ڕۆژاوای کوردستانê تاقی بکێ جەنەرالێ ئەمریکی ئەلێکس غڕینکۆڤیچ دەربارەی ڕووبڕووبوونە دەوریان ئەمریکی و رووسیە لە ڕۆژاوای کوردستانê ڕاگەهاند کۆمەبەستە رووسیا ji vê ڕووبڕووبوونê تاقیکردنا هێزن ئەمریکیە لێ دەبەرێ هەروەها جەنەرالێ ئەمریکی دەزانین و ڕێککەوتنە بەرە ئەمریکا و رووسیادا دەربارەی کۆنتڕۆلکردنا ناوچەیان لە ڕۆژاوای کوردستانە هەیە داخواز رووسیاژی کرد و هێلان دەرباس نەکێ و پابندێ ڕێککەوتنان بێ
لە باژارێ تێلتەمەری ڕۆژاوای کوردستانی دا ئەنجامە شەڕ و پاپچووناندا 14 ئەندامن گروپên çekdar hatine kuştin. Lê gorî jêderên xwecihî balevkirinek û diringiya şeva borî şer û pevçûn nebera grûpên çekdar û PYD de lê gundên Elîşab, Qasimyek, Rîhaniyê û Erebên lê gundewarê bajarê Têltemrê rûdan û di encamê de 14 çekdar hatine kuştin. Li aliyekî din jî jêderên xwecihî ragihandin ku grûpên çekdar êrişî gundê Umilkêv kirin û gund tobaran kirin lê tu zanyarî derbarê ziyanên madî û canî nehatine balevkirin. ژمارەیەکە ڕێخستنên navdewletî daxwaza eşkerekirina çarenivîsa girtî û revandiyan ji rêveberiya PYD kirin. Îro paza rêxistinên mafeya mirovan daxwaza eşkerekirina çarenivîsa girtiyan bi giştî û çarenivîsa xwendevan Kader Ebdulbaqî cuma kirin. Ebdulbaqî ji dayek bûyê sala 1996 xwendevanê hendesa petrolya lê zanîngeha Elfurat. Xwendevan Ebdulbaqî ji bajarê Qamişlo dê 24 Adara sala 2019 de lê taqa Xerbî ya bajarê Qamişlo hat arabandin. Xwecehiya Têltemrê Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê civiya û dê civîna xwe de spasiya destgeha Xêrxwestiya Barzanî û piştevaniya berdewam ya Serok Mesûd Barzanî û Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ji gelê Kurd re li Rojavayê Kurdistanê lê civîn û korbendên navdewletî kir. Li bajarokê Têltemrê ser bi parêzgeha Hesekê ve Encûmena Xwecehiya Têltemrê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê roja aynê 24 Çileya 2020 civîna xwe ya normal li darxist. Têde piraniya endaman peşdar bûn. Piştî ku 20 kek pêdeng li ser giyanê Pêşmergeyê Şehîd Mijdel Mihemed û giyanê Pakrawanên Kurd û Kurdistanê û li pêşiya wan serkêşê Pakrawanan Barzanî Nemir hate rawestandin. Xwecehiya Têltemrê ya nekesê pêşhateyên dawiyê li Rojavayê Kurdistanê û hejmara dose gotûbêj kirin. Derbarê aliyê rêxistinê jî Xwecehiya Têltemrê raporta xwe ya mehane xwend, xwat şirovekirin û li ser pabendiyê bi siyaseta nekesê û armanc û çespandiyên wê yên netewî tekez kir. Li gorî ku Xwecehiya Têltemrê ya nekesê di rûpela xwe de belav kiriye, di civînê de geşa diplomatîk ya Serokatiya Nekesê li Stenbolê û hevdîtina wan bi Îtîlafa Niştimaniya Opozisyona Sûriye û James Jeffrey, şandeyê Serokê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê, êş û azarên gelê Kurd li Efrînê Serêkanî û Girêsipî û gundewarê Têltemrê di civînê de hatin gengeşekirin. Herwiha Xwecehiya Têltemrê ya Nekesê got ku wê komîtek ji bo belgekirin û tomarkirina navên derbiderên deverê ji bo vegera wan bo mal û milkên wan ava kiriye. Di dawiya civîna xwe de Xwecehiya Têltemrê ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê spasiya piştevaniya Serok Mesûd Barzanî û Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ya berdewam ji gelê Kurd re li Rojavayê Kurdistanê li civîn û korbendên navdewletî kir. Herwiha spasiya dezgeha xêrxwaziya Barzanî li ser xizmet û alîkariyên mirovî ku pêşkêşî penaberin li Herêma Kurdistanê dibînin û ku digîne derbiderên Serêkanî û Girêspî û gundewarê Têltemrê li Rojavayê Kurdistanê kir û bi bilind nerxand. Berpirsekê di Pentagonê de ji bo kanala Novostî behsa gulebaranekirina di navbera Rûsya û Amerîka de kir. Berpirsekî pilebilind di nav Pentagonê de behsa gulebarana di navbera leşkerên Rûsî û Amerîkî de li Sûriyê kir. Berdevkê bi navê Pentagonê Jonathan Hoffman got ku leşkerên Amerîkî û li ser bingehên xwe li Sûriyê bimînin û wê peywendî di navbera wan û hevşanê wan yê Rûsî bimînin, da ku tu şer û pevçûn di navbera her du aliyan de durust nebin. Di axiftinekî de li gel kanala Novostî, Hoffman derbarê raportên gulebaranê di navbera leşkerên Rûsî û yên Amerîkî de li Sûriyê got ku Amerîka behsa deverin yên ku hêzên Amerîkî lê dimînin bi eşkere ji dewletên biyanî ku li Sûriyê bi cih dibin kirine. Serbar kir ku tu zanyarî li cem wî derbarê êrişa gulebaranê di navbera leşkerên Rûsî û Amerîkî de tune ye, lê Amerîka wê li cihên xwe li Sûriyê bimînin û Rûsya jî cihê wan nas dike. Ji alî xwe ve cîgerê serkirdeyê operasyonên hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê got ku bi heftana peywendî di navbera serkirdeyên Rûsî û Amerîkî de li Sûriyê tên encamdan. Her di vê derbarê de li gorî jêdereka xwecihî ku hêzên Amerîkî li ser rêya Enfor li cem gundê Borsaîd bicî bûne, da ku rêgiriyê li dewriyên Rûsî bikin û nehêlin li ser rêya Enfor hatûnçûnê encam bidin. Rojnameyeka Erebî dibêje ku Amerîka hezra zêdekirina jmaraya hêzên xwe li Rojavayê Kurdistanê dike. Rojnameya Şerqol Awsat di raportekê de ragihand ku berpirsyarên Amerîkî di dema niha de
ڤەکۆلین و گوتوبێژیان دەربارەی زێدەکردنا ژمارە هێزên xwe لە Rojavayê Kurdistanê dikin ew jî داکو ڕێگریە لە بەهێزبوونە هەژمونە ئێرانê bikin. Weka rojnameya naborî de zanîn ku Amerîka hezira şandina 1500 serbazê Amerîkî ji Herêma Kurdistanê bo Rojavayê Kurdistanê dike. Rejêma Sûriye û Rûsya ژمارەیە هێزên xwe لە bajarê Ên Îsa zêde dike. Ji derê nexwecihî lê gundarê bajarê Ên Îsa ji arkêra ragihandin ku îro karwaneka Rûsî Sûriyê ji 20 otomobîlên leşkerî pêk dihat, alîkariyên lojîstîk gihandine balafirxaneya bajarê Tebqayê û piştre bo lîwaya not û sêya rejêma Esed hatine veguhestin. Şeva aborî erdhejîn li Rojhilatê Tirkiye û hendeberên Rojavayê Kurdistanê û Başûrê Kurdistanê rûda û di encamê de jî qurbanî û izrarên madî jî li aliyê Rojhilatê Tirkiye hatine tomarkirin. Şevaborê zemîna li Rezekê li rûberekî berfireh ji Rojhilatê Tirkiye û hendeverên Rojava û Başûrê Kurdistanê da û qurbanî û zirarên madî jî li aliyê Rojhilatê Tirkiye hatine tomarkirin. Navenda rewingeha zemîna li Rezan ya Oronavîn ragihand, roja înê 24 çileya 2020 zemîna li Rezeke bi tundbûna 6.9 pile li gorî pîvana Rîxter li wilayeta Elazığ ya Rojhilatê Tirkiye herwiha piştre du hejandinên lêvegerîn li qezayên sîverce û baskîl da. Li gorî hejmarek ji derên medyayî yên Tirkiye 14 kes bûne qurbanî û hejmarek avahî û mal hatin rûxandin û zirarên madî jî rûdan. Serbarî matirsiya di nava xelkê de durist bû, wekû li hin kurta vîdyoyên hatî belavkirin xuya dibe û gelek malbat ji malên xwe reviyan. Herwiha Şevaborî nêzî demijmêr 8 tanehê êvarê zemîn li Bakurê Kurdistanê ta bajarê Qamişlo ta ku bigihe dêrkê li Rojavayê Kurdistanê herwiha ta bizax û dihokê li Herêma Kurdistanê hejiya lê tu zirarên mirovî û madî nehatine tomarkirin. Kurdistan bi giştî her dem û demekê rastî zemînelerez û hejan dibe lê di piraniya xwe de sivikin û tu qurbanî ta niha neketine û ji ber yekbûna coğrafya Kurdistanê li çi parçeyê zemînelerez an ku erd biheje yan jê çi rewşeke siruştî hebe bandora xwe rastarast li parçeyên din dike. Koberiya niha roja şemiyê 11 tebexa sala 2019 zemînelerezeke bi tundbûna 5.3 lê nîzî bajarokê Derbendîxan li Parêzgeha Slêmaniyê da û hejandina zemînê gehişta ta bi Hewlêrê herwiha bajarê Kermanşah li Rojhilatê Kurdistanê jî hest bûyê hejê bû lê tu zirar û qurbanî neketin. بله تماشاوان اجازه نه برای خود مجمع نوچگهان ارکه در عبدوج بجار حسک بمره دکو بهتر زنیاریان بدمن درباره ارتجین کو شبابوری ل باکوری کردستان چه بیو روجاوای کردستان جیگرت داره دنباش اگر ته بهتر بحثه هرگولیان که او ارتجین چه دمکه دست بکر دمجمر چقاس بو خلق کاربدان خلق دوی درباره ده چه بو زیان یان روجاوای کردستان به چه اوایکی بون سپاس زنار شخوا هجا زمین دو بدقت از بیجم حشت ایواری الگورد وقت قامشلو حشت ایواری کم دقه دوی وقتی ده خلق وقت به شاعرين بهجه لي دكارن بيجم قشتي يعني او هجه هاني سفك بو تاني ولو يعني بي حسيان انه هج هي هروها اللي باج يعني اللي حمو باجارين روج افاي كردستاني او هجايا تشيبو اللي تلتمري والزرقاني جي وشخوا القامشلوجي جهن نزیکی سینور بهترین بلکی یعنی از کارم بیشتر بلکی هجوان بهتر بون وک باجار عموده وک باجار دربیسیه وانا سینور ترکیه ونه براستی کردستان باکور نزیکی سینور کردستان باکور بهتر هجوان پرتر بو جا حسکه یا ام بیجن تلتمره لی یعنی اگر خلق پشتی و مطرسین چه بو براستی نه او مطرسینا چه بود نابلد جبر نه جارا یکمین هج الوان باجارا چه دبن
بري دو صالاجي هجك ولو تشيبو او جي يعني ام بيجن ارتداد هجا قول تركيا تشيد بل تركيا تشيد بل ابايا وقت بيجي ارتداد داوياوي وبري كان صالني ديجي اف هجن ولو تشيبوي الباجاري حسكي والقامشلوب يعني او هجي تبي مزن وخلك جي بترسن يا خانين بين خواري اف هجي ولو الرجعباي كردستاني براستي تشي نبوني باشا دارا بيجي مترسين بلي واتا قوتناتك وتزيان نمادي نجاني لدبرين رجعباي كردستاني نهاتنا تماركرين بلي ولوي باشا دارا بلي لسر تورن كومالاتي جواكي نوچه عردهجینا روجاوای کردستانه گلکی باواکی برچاب بربلا بو کاربدان او لسر تورن جواکی بو کاربدان اثر عرده دماکو عردهجین شید بن خلق دردکبه او بتایبتی مالیوان طابقه ده بن بنایتا بجنباهین بلند خلق باجارن سنورین روجاوای کردستانه به ترکیه را باکوری کردستانه را درکتنا کولانان و بتایبتی کو شبکه سارجی بو شبابوری المدنگ نهات يعني الكيجان باجاري تبا باجار الرجاوي كردستانيكو او قرتن عدهجيني او قرتن حسكي تلتمري قامشلو يعني تشتاط تكذك باجاري نيزيكي سينور بهترين وهجاوي بهتر بوكا عامودي بتايبت عامودي يعني بربيسيه لي نجياي يعني الفيدري الحسكي ايقول قاتا سسيا وشارابون بحسيان بس او يعني او مترسين كس درنكة كولانا جو مترسين هبه يعني بوي رنجي برين اگر كس نا درنكتي كولانا يعني الجعداق وهي خاني بكذن جبر وقت بيجم افجارة سسياي هج الباجاري حسكي في رنجي بتشوك وصا تشيد باف هجي يقول حسكي يعني قامش لو تشيد اوجي ارتداد جهجي جو التركيه چێبوونە بەێ باشە دارا مێ دەرباسی بوارێ مەدانی بن چه پێشوەچوون لەسەر عردەیانە و هاتی ڕاگەاندن شەوە ئابووری نزیکی چاردە چەکدارێن داعش چەکدارێن گروپێن سەر بە تورکیا بە دانجام شەڕ و پەپچووناندا هاتنە کوشتن بەێ يعني الشر يقول ده تشيبو شخوا ايرو شر بروج تنبون دنك تقينا تنبو لي شر يقول ده التشيبو بشاف لجندواري تلتمر يعني نافبرا جندواري تلتمر والسري كانيه تايبت جندي قاسميه جندي عريشه جويدري جروبين چکدار ين سر تركيا و يعني توب برددان يعني هولدانك وان هبو جو إريشك بكن ل قصدي برسفا واندا بتوبا تقين دو يعني جلكي هبو ل يعني فيس بي هاتا راوستادن دكارم بيجم يعني وكا حلمتك بلافوية ناف قصدي الهندري باجاري تلتمردم دبيجن وكرادجين الناف ملت او يعني فان جندا اف جندي وقاسمية داودية عريشة ايجو بسر كان يفنم جو وي جدستي فان جروبين چكدار درخين وان فقرين السر باجاري سري كاني وان راوستان ابايا علي كدي باشا دارا اما بينا بواري ابوري هنا بهای دلار لبرانبر لیره سوری گرانه بی آوای کلوپل به چرنگی تندا بینکرند نبا بازار ده گلو نرخوان کم بونا رببریا کو یا پیاده کنترل بازار کریه نو بتیبت یا کلوپل خوارنه کو دنگ کی گلک ده جناب بازار نروجابه کسانه بلند بودگو خلق ولاتی حق نانوان بوارین اجبر بلند بونا بهای دلار و گران بونا کلوپلان. بله يعني بهابونا الدولار براستي يعني 1100 ودهاية يا 1100 يعني ادفانس روجاد يعني تقريبا بيجن 20 ورقه بهاد 20 ورقه دات كبه دبي رنجي دي دردوري 1100 نسبتي كلو بلا براستي يعني او ريفبري
ونكارب بلكي نكارب يعني سعري بين راوستين جبرق يعني سعر ري هي كريناوي جوجدر بهذا لي تشتا غوري فبري كاريبو بكز يعني دجي في بهابوني تاني ديار كرين جو ام همبري في بهابونا تشيبويه ولريا سوري داكتي جو ام نرخي سوتمانية امي بها ناكن ويوك خوب مينه نرخي غازي ويوك خوب مينم هروها قوتن ويوك اللجنيوان وداكفن اي تمويني وداكفن سر اللي سر دكانشيال سر بازرقانا جو يعني تشتنا بها النكن تايبت السرنانجي اخرين جو امنان يعني حتى انها نرخينان ووقفه نرخينان بشي اي سياحي بالسيديم وبشي اي وكيد فرناء دولتي او بصدو بيستو بينجاي او تاني او سعرهاني جو دراجيهاندن ووقفه من براسي وقفه مايم لي تشتين جوش درفتين برچين اوتومبيلات يعني تشتين الكتريكي براستي يعني نري فبري وندولت ونكاريبن يعني السعراوي ارزاق بكن جبر جوش درفتي كرين وبنرخي دولار تكرين بلي باشا قالك سباس جبوي نوشجهاني اركي دارا عبدو كتب مرابوي ناجزه بري خبد ما باجار ديركي نوشجهاني اركي احمد صوفي بمري احمد دنباش اگرت ج عردهجینک و شبابوری چه بيو باجار ديركي جي قرتي تجوي دس بيبكي هورغولينوي شباب خوش به شودی نزیکی دمجمیر هشت ایواری لدیرکی هر وها لگوندن در دوراوی بوی عردهجین ام پی حسان لنا او عردهجیناک و مطرسیه بخورا پیدا بکه يعني ولي برس پیدا بو انه هنكا قولا عردهجا هنكا قو يعني بي او عردهجين الديركي خلق بي حسان لنا او عردهجيناك ولي طرس ببل الديركي باشا احمد روجانا الدوري الامريكي وروسي نافشه روبروي هاف دبن قالوا روشا هزن روسي وهزن امريكي لنافشه بتشرنجيا جارەکەدن ڕوبڕووی هەبوونە لە وا ناوچەیانجی ئەمریکا بەیەکجاری ڕێگری لە هاتنە هێزیان رووسی و تایبەتی دەوریێنوان کردە بۆ باژارێ ناوچەیەن و بیرە بەترۆلە لێنە و دەرگەهێ سنووریە سێمالکە بەێ بڕاستی ئەv دەورین رووسی و ئەمریکیژی بوونە چیرۆکە ڕۆژانە لە ڕۆژاوای کوردستانê تایبەت لە باژارê دێرکێ او چیروک الجواتا دا خوش ته گوتن کو دوری امریکی لگنده خانه سری جانا لگر زیارت آباسا صبح حتی ایوارا لبنده اوات هنزیر روسیا که گلوی درباز بن یان درباز نابن هکر دربازی بن ریل و الواته گرتن ایرو جدی سا دوری امریکی لگنده گر زیارت آباسا لبنده اوات هنزیر روسیا بو براستی او صدمجی چنه یعنی صدمه سرکه سر صدا صد امیجن جبو چه اف ریگرتن تکرن کاکزنار ام کارن گوتنک جمع کردی هیات بجی شرعی لگلگا سرگار سیما مایا ام بخوان نزانن یعنی شر و پفچونا والی سر چیه لی ام زاند رجاوای کردستانی ده لباجار کرده لسر رین کرده اف ڕێگرتن بەرە ئەمریکیا و رووسیا دەتێکردن باشە دارە بەرپرسیارن ڕێبەریا پێدێ لە باژارێ دەرکێت بەرچاوڕوونیان نادن نابێژن ژبەر چییە سەدەمژێ چییە ڕۆڵاوان چییە ئەو چه ڕۆڵێکێت بینن بردە بڕاستی لەسەر زەمینێ ڕۆڵاوان ناخویاکردن کەسی ئەو نەدیتنە جەمواژی نەدیتنە لێ لەسەر مالپرن انترنت سر مالپرن فیسبوک و جارنا گوتن انه او جارنا چونه بلا واجه فکرنا یان او پشگریک جارا سر کرنا لبراستی او جی نبدا سوایا او جی وقت ما تداخیانی براستی به درباره هنه دا داخیانی فرمی
نهات نخویا کرد. گەلە سپاس ji bo nûşegihanê Arke Ehmed Sofî ji bajarê Dêrkê gotum rabûyê zinhajê berê xwe bidme Pîrkal Kubanî çalakvanê sivîl ku bimriye Pîrkal dembaş erdhejîna şeva borî bajarên Girêspî Kubanê girtin yan ne gelo çawa xelkê an got yekcarî bandora wê li wa herdû bajaran nekir. دنباش بله تا پرسام بیست بیرکال بله سر حزاندنا دهوچ ویه بله کرم که براستی یعنی ده ساعت در دورا دهو 20 دقیقه بو شتکیوانی بو او حزاندنا چی بو دست بکه جیه کو دست بکری و حزاندنه ولایت الازاغه بو لتركيا ولايات الازاغه والملاتيا والعين تابو والسروجي وكوباني ودر دورة جريس بي حطاني باوي يعني تشتكو وهي حتى جهاي الشامية هاي ارتداداتي وي بس تشتكو خسائر يعني خسائر كوتشيبوني كسي مري كشتي او حصر بناد هندري ولايات الازاغه بلد يتاني دا يعني كوباني درمران تشتكي او كنا يعني باشا پێرکال دوارێ مەیدانیدا چه پێشڤەچوون هەن لەسەر عەردێ ورا ميداني دا يعني شر جارنا شر يعني شر سلك دبن در دورا عين عيسى يدا قندواري جريس بيدا يعني بيركو لي جار بجار لي دبي السوامي قزع لنا يا قندي دردورة أو زرينا ودري إجري سبي هلا عين عيسى قندي خالدية قندي سيدة استراحة صقرة يعني ما قصف الفادرات يعني حرد هالي خطا ورطا أبدا أوريا إنفورا يعني حتى أنها أوريا باش نبكيري يعني أوريا جبر حتى أنها جاني اشتباكات تيلا دبن يعني گەلک سپاس ji بۆی پێرکال کوبانی چالاکوانی سویل کۆتە مڕەبووی گەلک سپاس بارەگەها سەرۆک بارزانî لەسەر ئەردەهێژینە و شەڤابوورێ لە باکوورێ کوردستانê ڕووداودا ئەنجامێدا هەژمارێک وڵاتیان کورد جاناخۆش دەستدان هەژمارێک ئەمازن بریندار بوون نامەیەکە سەرخۆشیە بەڵاو کرد. بارگاه سروک بارزانی نامه یک سرخوشی آراستی مالبات و کهزوکارن قربانین ارتحاج باکور کردستان کره. بارگاه سروک بارزانی لسر ارتحاج باکور کردستان کوشوا بوری روداود انجام ده هجمارک ولاتین کرد جانا خواج دزدان هجمارک مازن بریندار بونه نامه یک سرخوشی بلاف کره و ناوروکاوی و هایه. بمخابنی شوابوری د انجام ارتحاجینکا بهزده لباکور کردستان و نافچین کردی لترکیه هجمارک ولاتین کرد جانا خواج دزدان و هجمارک دنجی بگرانی بریندار بونه. ام سرخوشی و خماخوا بکسوکار و قربانین و رودا و دلتزین را دگهینن. ام خمخور خماوانه و ام هیوی ساخی و سلامتی جبو برینداران دخوازن. ام هیویدارن بزودترین دم هاورچون و آلیکارین پویست بو قربانین و روداوی ورن پیشکش کرن. شوابوری له هندک نافچین کردی له باکور و روشاوای کردستان و باشور کردستان ارتحاجین رودان و د انجام ده هجمارک ولاتین باکور کردستان بونه قربانی و هجمارک مازن جوانجی بریندار بونه سرباری زرارین مادیین گهشتین مال و ملکین ولاتین کرد له باکور کردستان بریارە سبە لە باژارۆکێ دەربێسیە ڕۆژاوای کوردستانی مەراسیمن چ ڕۆژیە کۆچە داویە خەباتکار ئەکرام مەلا وەرێل دارخستن لە گۆڕ بە خوێندنە کۆمیتە نەبەندیە پارتیا دەموکڕاتە کوردستان لە سووریا کۆچە ڕۆژیە کۆچە داویە ئەندامێت دەستەیە ڕاوێژکاری و بەرپرسی ڕاگەاندنە نەبەندی ئەکرام مەلاوێ دەمژمێ سێ پشتی نیڤڕۆیە لێ دەربێسی وەرێل دارخستن ئەکرام مەلا دە 27 بەرچلەیە 2019دا لە نەخۆشخانەیەکێدا لە باژارێ شامێچ و بەردلوڤانیا خودێ و کۆچە خۆیاداوی کرد.
یەکێتیە نویسکاران کوردستانە سووریە ئیرۆ سەمینارێک دەربارەی زمانی کوردی و گرنگیاوی لە ئۆفیسە یەکیتیە لە باژارە قامشلۆ لێ داخست و تێدا بەحسا زمانی کوردی و گرنگیە وێکەر و شڕۆڤەکەر. یەک تێناسکردن پێشتۆرە زمانی کوردیدا هەروەها مەبەست ئەم ون تەبدە سودەیەژێ ببن لەسەر مە پێویستە دەقەکێ بێدەنگ لەسەر گیانی بەکەروانی کورد و کوردستانی زمانی کوردی جەناب میر جەنادات بەدرخان لەسەر گیانەوە راوەستن. جوانێکی کوردژە ڕۆژاوای کوردستانێک و پەنابەری ئەڵمانیا بۆ دێ ڕەوشەکە نەردیاردە ژیانە خۆش دەستدایە. دێ لە دوانەکە تایبەت دەژبێ رادیۆ ڕێباز دەوران ئیسماعیل برایە پەنابەرێ کوردیە بە ناوی عەلی محەممەد ئیسماعیل دازانین و ماڵباتاوان وچە ژیانش دەستدانە برایە خوال باژارێ هانۆڤەری ئەڵمانیایە بەهیستیە پۆلیسێن ئەڵمانی لێ کۆلینێ دێ بویارێدا دەکەن لێتە نەها سەدەم و هۆرگولی نەهاتنە ئەشکەرەکردن. لەگۆری هەمان ژێدەرێ عەلی ژێبەریا چەند ڕۆژان بە ژیانە خۆش دەستدایە و پۆلیسێن ئەڵمانی ئەو دە مالاویدا مری دیتن و هینژی لێ کۆلینتان ها بەردەوامن. عەلی محەممەد ئیسماعیل خەڵکێ گوندێ جیلکایە سەر بە گرکێ لەگێ یا دێرکا ڕۆژاوای کوردستانی بێ و بریارە ئیرۆژ بۆی زێدێخوا وەرێ بە گوهاستندا کۆ بە خاکێ وەرێ سپارتن. دە چارچۆڤەیە ماچێن تۆپا پێیا لیگە سووریەیە پلە یەکەمدا یانە ئافرینەیە تۆپا پێ کاری زۆرە تیمە جیهادیە بەژارێ قامشلۆ بیە گۆلی بێ بەرامبەر ببێ ماچە تیمێن ئافرینێ و جیهاد لە لیستگەها حەمایەیە پیشەسازی هاتە ئەنجامدان و گۆڵێ ئافرینێژی دێ بەشێ یەکەمدا ێ ماچێ هاتە تۆمارکردن تیمە جیهاد بەریە vê ماچێ دوو ماچێن خوا بێ سەرکەفتن و یاسەسەیانجی بوەک هەب بەداوی ئانی بوو حەفت خاڵێن وێ هەبوون و دێ بەرامبەر دە تیمە ئافرینێ بوو دووەمێ لیگایە سووریە دێ قوناغا چوونێدا تا نەها لێهین ماچەکە جیهاد مایە و ئەگەر هەیە گوهارتنێک دە ئەنجاماندا بکێ. دەیانجامە تەقینە بۆمبەیەکە چەندیدا لە گوندواری حەلەبێ ژمارە یەک سڤیل بریندار بوون. ڕەوانگەها سووریە مافێ مڕۆڤان ڕاگەهاند کول باژارۆکێ دارەتەلعەزا لە ڕۆژاوای حەلەبێ بۆمبەیەکە چەندیژێ پاشمەیەن شەڕ تەقیا و دەیانجامێ دەژی حەفت سڤیل و پێنج جوان زاڕۆک بوون برینداربوونش بۆی نەخۆشخانەیان هاتنە بە گوهستن. ئەنجێلا مێرکل دە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیە هەڤبەشدا لەگەڵ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا پشتیوانیە وڵاتی خۆش بۆی پلانە تورکیا تایبەت بە ئاباکردنا پەناگەهانش بۆی دەربدەرێن ئیدلیبێن دەنجامە عێریشێن ڕژێمە ئەسەد و رووسیا دەمالێن خۆ بەجێهێشتنە نیشاندا. ڕاوێژکارە ئەڵمانیا پشتیوانیە وڵاتی خۆش بۆی ئاباکردنا پەناگەهان ژە بۆ دەربدەرێن بەژارێ ئیدلیبێ نیشاندا ئەوژی وەکە پشتیوانیەکەش بۆی پلانە تورکیا. ئەنجێلا مێرکل دێ کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیە هەڤبەشدا لەگەڵ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا پشتیوانیە وڵاتی خۆش بۆی پلانە تورکیایە تایبەت بێ ئاباکردنا پەناگەهانش بۆی دەربدەرێن ئیدلیبێ یان دە ئەنجامە عێریشان ڕژێمە ئەسەد و رووسیادا ماڵێن خوا بەجێهێشتنە نیشاندا. وەکە تۆرە DW یان وچیان ڕاگەهاندیە ڕاوێژکارە ئەڵمانی ئامادەیە وڵاتی خۆش بۆی دابینکردنا پشتیوانیە مادیش بۆ ئاباکردنا پەناگەهان نیشاندا وەکە کارێکی مرۆڤی بنافکێرە. وژالی خۆبەژێ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا دێ کۆنگرەی ڕۆژنامەوانیدا گوت و 400,000 کەس ژە ئیدلیبێ دەربدەربوونە و نەهابەرێ خۆدانە سینوورێن تورکیا ئەو پەنابەرێن ئیدلیبێ دوخوازن ڕوو لە وڵاتێن یەکیتیا ئۆڕۆپا بکەن. هەردوو هەژێدەرێن خۆجههیش بەژارێ من بجێ ڕاگەهاندن و بدەهان ژێ ماڵباتێن دەربدەرێن بەژارێ ئیدلیبێ و دە ئەنجامە عێریشان ڕژێمە ئەسەد و رووسیادا مالێن خۆ بەجێهێشتنە گەهشتنە بەژارێ من بجێ و دبن کۆنترۆلە هێزن سووریایە دیموکراتیک هەسە دەدەیە. بەریا نەها مەزلومە عەبدێ بەرپرسیارەیە گشتیە هێزن سووریایە دیموکراتیک ئامادەیە هەسەدە نیشاندا بوو و پێشوازیە لە دەربدەرێن بەژارێ ئیدلیبێ بکێ. تەوێ ڕێکەوتنە رووسیا و تورکیا لەسەر ئاگربەستێ لە ئیدلیبێ لێهینە عێریشان ڕژێمە ئەسەد لەسەر باژارێ ئیدلیبێ بەردەوامن وەکە ژێدەرن ڕاگەهاندنێ بەڵاوکردنە. تورکیا ژ گروپێن چەکداریان ئیدلیبێرە ڕاگەهاندیەک و پێویستە ئەو بخوا ڕووبڕوێ عێریشان ڕژێمە ئەسەد ببن و
بەڕابانیە خوا بکەن. وەزیرە بەڕبانی ڕژێما سەدریا پەرچە ڤیدیۆیەکەرە دان پێدانێ بۆ یەکێ دێکێک و ئەو قاسم سلێمانی بە هەورە پلانە کۆمکوژیە تاخا باب عمەر یا حۆمسێ دانین و دوی دەمیدا ئەو تاق بە گشتی هاتە وێرانکردن و بۆ کابل. اف پرچه ویدیو جعالی مایکل دوران کو پسپورکی ده پیمگاه هیدسون ده هر دو وزارت درو و برابانی امریکا هروها انجمن اولهده هاتیه بلاف کرن. تیده علی ایوب وزیر برابانی رژیم اسد دامپیدان به بشتربون فرماندار فیلق قدس یا بسر پزدارین ایرانی و قاسم سلیمانی ده کمکوجی بابا عمرو یا باجار حمسه دکه کدوی دمیده او تاغ بو کاول و هر تشتک هات ویران کرن و روخاندن و تاوان و کمکوژی در مافی سیویلان ده هاتن انجام دان. دوی پرچه ویدیو ده علی ایوب وزیر برابانی رژیم اسد دبیجه که ده سال 2011 ده قاسم سلیمانی ناس کرد و یکم شهر به هفره پلان جیره دانین پلان شهر بابا عمرو بو و ده سال 2011 ده هاته پیکانین. مایکل سر روپال خواه یا تویتر راگهاند که وزیر براوانی علی ایوب دست سلیمانی ده کشتن و سرجیکرنا سوریان ده اشکره کرد کج همویان و خویا بو که دست ایران ده شهر سوریه ده جه سال 2012 ده هیا ناوبوری تکس کرد که ده سال 2011 ده سلیمانی و ایوب به هفره ایریش برن سر تاخا بابا عمر که ایریشه که هوانه بو و ارتش رژیم دریا توباران و بمباباران ده او تاخ کرن کاول هروها روزنامه‌وان امریکی و فرانسیجی که کمکوژی بلگه کربون هاتن کشتن. داویه اخافتن خدا مایکل دوران گوت هر کس گوتان بلاف دکه که سلیمانی شر ترور کریه دوی وان کمکوژیان بینه بیراخوا. هروها بحثا ویکی کرد که رهبری اوباما نامه جیره شانده بون. لیتانها تو کس آگاهی و زانیاریان لسر ناواروکا نامهیان نزانه. عێریشە ڕژێمە سووریە هەواڵبەندێن وێیان ڕووسیە لە سەر ڕۆژەبای حەلەبێ بەردەوامە کولکۆری ڕەوانگەها سووریە مافی مرۆڤان دەهایەمە هەفتیەکێدا بە هەزاران ji خەلکی سڤیل دەربدەربوونە. دەنجامە عێریشە ڕژیما سووری و هەواڵبەندێ وێیە ڕۆسیە لەسەر دەڤەرا کێمکردنا ئاستا شەڕ هەفتی هەزار سڤیل ji ڕۆژاوای حەلەبێ دەهەیەمە هەفتیکێدا دەربدەربوون. رژیما سووری و هەواڵبەندێ وێ دێریشا خۆدا لەسەر ڕۆژاوای گوندەواری حەلەبێ بەردەوامە کۆلێگۆری ڕەوانگەها سووریا مافین مرۆڤان ڕاگەهاندیە کو بهتر جه هزار مالبات هجبان روان بگشتی جه هفتی هزار سیویل پکته ده هیام هفتی کی ده در بدربونه و بری خدانه دورن سینوری به ترکیه را. لگوری روانگاه سوریا مافین مروان دایان آسکرن که او در بدر خلکی باجار ادلب و حماینه و در بدر روشاوای حلبی بونه او در بدر جاره کدن در بدر دورن سینوری دبن. روانگاه سوریا مافین مروان بحثاوه یکی جیکر که او پیلا در بدری یا زیده کاریسات مروی درست کریه و روشا در بدران خرابه و برف خرابتر وجیده چه. بیکو تو کاربدان جالی جواکا ناف دولتی لسر کریارن رژیم آستوری و هوالبندیوی روسیه در حق ولاتین سیویل دوره انجام دان. روانگاه سوریا مافین مروان آماجه بوه یکی جی کر و هجمار در بدران زیده دبه. تانها 400,000 سیویل جو گندوار باشور و روشحالات و باشور روشحالات ادلبه و جو روشاوای گندوار حلبه در بدر بونه. به بیاوایم گهشتنا داوی عبول تنیجی داوی دجی هر شادو باقتوار بن.